Uthuthuria uria utafanitio icigo itiganite kaunti ciothe 47 ni kambuni ya INFOTRAK wonanitie ona thengia ya mateta kuma kuri muingi megie mwathanire wa thirikari ya President William Ruto ithurano nene igitabanio umuthi ni UNGIIYUKIA UHOTANI. Riboti ino yugite President Ruto niwe wina uge munene wa KIUTETI na gicunji kia 28 hari igana. Ndagitari Fred Matiang'i akirumirira na gicunji kia 13, Kalonzo Musyoka akarumirira na gicunji kia 12, Babu Owino gicunji kia 7, Rigathi Gachagua gicunji kia 5, David Maraga na Martha Karua gicunji kia 2, George Natembeya gicunji kia 1 na Ndindi Nyoro gicunji kia 5.5. Riboti iria kambuni ya Tifa iriga gutabania yonanirie kiama kia ODM nikio kina uge munene, no riboti ya INFOTRAK yonanitie kiama kia UDA nikio kina uge uria munene na gicunji kia 23 hari igana. Kiama kia ODM gikarumirira na gicunji kia 19, kiama kia DCP kiri namba 3 na gicunji kia 6, Jubilee ikarumirira na gicunji kia 5 na kio kiama kia Wiper na gicunji kia 4. Ona gutwika gicunji kia 25 kia aria maranyitire itemi uthuthuria-ini uyu matire maratua matua mao igana kwa igana, na kio gicunji kia 4 gigitigithia kuheana murugamo wao. Riboti cia uthuthuria ikionekana gucenjia o gwakia mamwe ma maria magicagira hari uria Akenya aingi magaikia kura githurano-ini kinene ni uria thina wa garama ya muturire ugutangikirwo, bara ya kuhitana na ungumania, utangikiri wa motungata ma urigitani, kugacirithia githomo, guthondeka mieke ya mawira gatagati ka mangĩ. Hari uria wagirirwo ni kuoya matamu ma utongoria wa kiama kia ODM thutha wa Raila Odinga, mubunge wa Embakasi East Babu Owino niwe uri no rito makiria na gicunji kia 33 arumirirwo ni senator wa Siaya Oburu Odinga na gicunji kia 10, governor wa Homa Bay Gladys Wanga uria niwe muikarĩrĩte wa kiama giki ni wa gatatu na gicunji kia 7, na kia governor wa Siaya James Orengo ni wa 4 na gicunji kia 4.